Mātou te vi ia oelo mātou tua le nei fiafi moni lava upo le pese pe ona mātou whalonga ia le nei fiafi. Una oe malia ai o mātou loto. Una oe wha malia ina o mātou manao. Awa oe lava o le tua o wha mnianga. O le tua e tumu i le alofa e muti vale. Whafteitele nei fiafi lo te tai mai o i mātou. Lo mai ai mātou le tua le nei fui taimi whaataunui nā le mātou mawhtanga. Whaaftei lau tau singa le nei aso mai le tai au si o mai lawa le nei fiafi. Ua lo anga le lei le tua o whaalia lo alofa ma lo alofa tele mai ai mātou, lo alofa tu noa ai mātou. Tele au ngā luenga ma mana, tele au mea alofa ma lau tau singa, mea ua e fua ima e whaia mo e mātou. Mai lolo alofa ma lo wanga le leile tua i le ola. Whai pea i le aso ma le aso. Awa le fua atoa le nei aso whapopo atu i aso lo mātou ola. Mātou whaaftai atu le tua i mea umalama. Whaaftai lo wanga le lei, whaaftai lo wha maoni. Whaaftai le tua i le wha o le tanga e ala ia Yesu lo mātou li. O Yesu Kiriso maua e mātou le ola. Maua e mātou le wha moe. Whaaftai tele le wha o le tanga, wa umana e sauni e ala i le soifua o Yesu. Le wa mātou ola i le neilo langi, o mātou whaitau fu i lautala le lei, o mātou teletonu, a moni lava, e ielo mātou wha moe ona o le toto Yesu Kiriso, wha malingina ona i mātou o le whanau. Whaaftai tamai lo alofa, whaaftai lo wang le lei, whaaftai mea umalava wa e whaia mo i mātou o lau whanau. Le nei fiafi le tua, mātou o mai foi. Mātou te fia whalongolongo i lau upu. Mātou wala watu le tua se e alofa mai e whatasi mai. E whaau mai i le mātou mta upu lea mātou tantonoa i le fiafi. Mātou wala watu le tua. E te whetala i lava mai e saunoa. O e lava e te au ina i mātou le nei fiafi a le lau upu. E le o fo iso mātou loa ma so mātou poto le ato toa e piona e si le fia mea umatama. Mātou lava nao ni tangata e whaonga ina e whatau waa. O e lava lo i ele ato toa te whetalai ma e te awa o mai mātou. Te mai ele ato toa mātou te iloa ai mea lo mātou fia iloa. E ala lea i lo mālo. E ala i mea o lo whapenao na mātou. O atu i aile tua i le lumana i o lo finangalo lea e whalia ma. Aua wa i mai lo finangalo pa ia le tua i mea tutupu. Mātou wala watu si e whatasi mai ma e sosoni mai le mātou mta upu. Whaau mai, whaau fo le whalongolongo au tangata le nei pō. Ese se nganga onu whalawe lave le mātou whalongo tama. Ai e saunia i mātou, nauna watu, mātou fia whinu watu i lau upu. Ngā lalatu o mātou nganga i ato le nei fiafi. A penao na e tali mai ma e whamanuia mai mātou. E ala ia o fionga pa ia. Ngā uma fo le ngā luenga, tu mau pe ia to elevi inga o le whamanu, o le whanitanga, nei o asu umai o le whamavau lava. Ameni. Ia nei fwoi taimi e fifia lawa fo i whatalo whatu i le tātou mawhtanga. Whatalo whatu sa moe lau whasau saunga. Nei fwoi e fiafi leo tātou mai, tātou whelai, i le manui o le tua. Tai mai elo o tō sui fuam so mātou ola. Mo whali awanoa mātango whio saunia le tua tātou te talatano ai, ma wha soa, ma whituwhitu wha i lana upu. Ia, whatalo whatua i le nia fiafi i lau whasausaunga. Le pa ia male mamalu si o tātou tunu, i tupu mai, ta mama tina, whailaunga, ia le ngata fwoi lea, ia o le awhenga luenga pa ia le tua, sunga i whawhengainga mau tō misiofo i so stovini, whatalo whatu. Le nganga whalolo ni fiafi le ia malo lau whai ngā ruenga, ma lo le ngā lulue, ma lo le ustaulanga fo ni vai o sa, pe on tātu iai, ia ni fo i tātu au lia mai ne yaso ia, pe o se aso malo lo ia i tātou, ma lo le ngalue, ma lo le folfola, ia le tua, whatalo whatu le fiafi le pe ia lau whai ngā ruenga, nisi o lo mwhai ona whafonga mai tono fo whai ngā ruenga, ngata foi lea ia lunga o le tele so se meo e ngalua ai tonu o mauta malawa. Patalo whatu ia tu tau,
Ia e le whangaroina o tau tono o mauta ngase. Ngata fo le tono fo pui whatalofa ia tu tau le fiafi e le swafo Yesu le tato li i mo le tato whaola. Whatalofa atu le mamalu le tunu o lo whapenau no nofo mau iso se tulu ingole. Maengo tulu ingole nei le langi tato te iai. Pa whea lava sea tunu o lo e au mo wai mai nufo ai whatalofa atu ia tu e malo ainga le nei fiafi le swafo Yesu. E whatalofa atu fo inisi o lo whapenau na asia si mai le ayo au kilani o lo mātou. No nofo mau mo wai au kilani nei whatalofa atu. Pa whai o e asia si mai le nei ayo au kilani. Ia o ni asia singa foi mani mawhitanga. Ia whapena lama o na tātou mafuta foi ma asia si mai tono si o mātou tunu ia. E si o mātou ai o kilani. Ia e vonisi o malanga ma asia si mai si o tātou tunu pele o Samoa. Whatalofa atu ia tu tolu ni fiafi le swafo Yesu. Malanga mai Australia, Amerika po whea lava se mea. O lo e malanga mai ai. Whatalofa atu pe a whai o e mwhafonga mai ni fiafi. Ia e le whangaluina foi ia nisi o lo whapenao na mafuta mai le ni fiafi o stemi mo mua nei. O lo o mafuta mai ai mwhalongolongo le tātou Paul Klame. Whatalofa whaptoa atu ia te utou nei fiafi le swaf pelo Yesu. Lo tātou li whaola. Ia tātou mafuta m tātou eva ile upo le tua. Awa te luese, awa fwoi te peina lau telefoni pe te luese sisi mea tātou mafuta. Ma fwoi se tātou whamnianga le fiafi ia. Tātou manuia whatasi ai. Iwi ia lava le tua ilo nanga le lei. Ia, whatalofa fwoi a sau le fiafi ma ngā lua tu le fiafi ma sau. Ia le tua. Ia o le fwoi fiafi ala tātou sao lava le upo le tua. Tātou te whalongolongo le upo le tua. E le nei fiafi, ia. E fwole whamoemoe, ia. Salolo vai asfou, ia. La tau mwhai lava e live mai tātou Paul Klame mai Samoa. Malanga fwoi Samoa. Ia, se pēa ma le lua, ia asonga fua o le ato e se ai. Ia, tālu si lava ia mau fwoi Savanoa i le asonga fua i tu atu. Ia, pēa te tai atu e le tuolo tātou soifua, le tau soifua maso mātou ola. E le asonga fua la sa nei. E le vaso fou, ia, tau mwhai lava e se malosi, mas tau mwhai i mwhai ona live mali tātou Paul Klame mai Samoa. Ia le ngata fwoi lea, ia le vaso i ona tu atu. Ia le ata mwhai, ia whai e le whalongo mai le tātou Paul Klame, ia lo no winga. Ia le a longo mai lava saul tu lango le a iai le tātou whamoe moe, ia, malanga fwoi mo le ainga. Whai fwoi sina malo longa o taimi fwoi o holidays whanau mai a onga. So ia lava le tua, ia maa sesi fwoi ainga, ia manai whaile belawe la iti fwoi. So e tāru sia ia, te tai e tu ele tātou tau soifua, maso tātou ola, mo le mātou ola. Ia uri atu e ia le whamoe moe. Ia mai se lava le vai asfau, so ia le tua. Ia whaftai, o loo maua pēr i tātou le manuia, me se fwoi longa tu tonu o le tausanga lo tātou, se e fwoi tātou wholaunga, me se lava i mātou nei New Zealand le malulu. Ia, te titi fwoi, ma vai atu le malulu la tau ia, le aua, mo mali atu fwoi uni, ia la tātou la atu, e ni na yaso, o e le lumana, i nei fwoi vai yaso, e le masina fwou, masina leo i ulai, ia e whaftai atu tau o loo whapenao na Samoa, ia ngata fwoi leo nisi atunu o loo maua le mawhana whana, ia o mātou ni New Zealand, ia o whai awsi e malosi o le malulu, ia manai ti munga. Ia a o le feo lolo mai ni yaso, ia ai tarusia, ia lo te whalonga tu i talo le tau, ia whai asi malulu o le pōle nei, pe lima ia le maulunga o le degree o le pōle nei, ringa whesina malulu, to e whai whai leila ei ma, waili afu ma le palankeke, sa auni mo le malulu, ia o le neiva yaso, ia le tua. Ia tātou Paul Klame nei fiafi. Sa lo le tele o le taimi, sa tātou tala noa i le vaenga mua o le toe fio mai o Yesu. Le tātou te vaenga lea, o le tātou mta upu o le toe fio mai whaalua o Yesu. Le o tele taimi o tātou tala noa i le vaenga mua. Vaenga mua o le vaenga leo le si tianga po le fio mai o Yesu, e avena nei ka le sia. A le vaenga lo na lua leo la tātou whata waine le fiafil nei o le toe fio whaalua mai o Yesu. E whatulo na malo, the second coming of Christ to establish his kingdom.
Ia, ma ua, mon tātou tā ua nisi o vaenga tā, ua lava. O mea ese ai mea i e lua. Le fio mo i Yesu si tianga ma le fio mo i Yesu e whatulo no malo. O le si mea e se le tā ua i tātou te fia silingi ele am tanga o le tātou mta upu. Po tātou lo le taimi. Pe wai lo le taimi e tupu ai le fio mai leo i Yesu le fio mai ma tau nuu mai. Ia, o le isi le se senga sa tātou tala noa i nai vai aso ma vai atu. O le se senga lea, o le taimi. O le se senga o le taimi o si tianga, ma le taimi o le whatu o le malo. E pi fōlinga mai na mauti noa le tātou, mta upu le tala noa, na mauti noa le taimi o le si tianga. Amine le i mauti noa le taimi o le si tianga, whasa o atu. E le i mauti noa, e le o mauti noa mai le fionga pa ia le tua. Le taimi e tupu ai le si tianga. Le fio mua mai leo Yesu e ngata o ia e le vane minimo, iao. A le vaenga le tātou te tala noa i le pōli nei, i le fio mai Yesu matu vai le maunga olive. E pi fōringa mai o mauti noa. E mauti noa mai i le fionga pa ia le tua. Wa a tātou whaitawina loa ia tausanga i e fitu o poponga. Poponga mamafa. Ia o le whai unga. Iwi ai laina le lo le leile aso le fai ungo le fitu tau sanga. A le wa ye se ata, o le wa ye se idea o le vai te mi tonu po le te mi e fio mai e Yesu. It's around the conclusion of the 7 years of tribulation. O le fai unga. Paulanga le mele tatu te lo le te mi mautino le fai unga. Ai lo iloa po le ale teimi lo lumana i a matai na fitu tau sang. Tatu te leo mauti noa la i le mele na. Po a fea i le lumana i. Pa ule mele u tatu mauti noa o le fai unga o le fitu tau sanga i le lumana i. O le fitu tau sanga le o le vai o samu le muli. O le polkalame le tua malona nu o Israelu. Nena. O inga lau le fai unga le fitu tau sanga o popo. Ngā le a fio mai e Yesu ma tu vai o i le maunga o olive. Ma o lona to e fio mai le o le ava ai e mata uma. Tatu tā ua i nai mai aso mai atu. O le fio mai Yesu si tianga e le iloa e mata uma na o mata o le aupa ia. E iloa e mata o le aupa ia la tu te iloa si tianga la tu te iloa. Iloa atu Yesu. Ma fu e le iloa isi tangata o le ale ori si tianga. Po feo iei tangata ia o le o iei fatasi mai la tau le taimi fafo se i o na veseina. Le na? O le to e fio mai la o Yesu. O ie ave seina atu lana e kalesia po la upa ia. E iloa. E le iloa le taimi. A iloa e mata o tangata o le aupa ia. O le to e fio mai o Yesu ilona fio whaalua mai. E fio mai le o ia e whaile wha misinongo ma lo. E wha umatia le antikeriso ma na vaenga au. Whaola Israelu. Mulmuliane. Whaatu lona ma lo i le lo langinei mo le afe te usanga. Lea e wha ingoa mai le tusipa ia le tusipa whalinga. O le afe te usanga o le mileniuma o le ma lo le tua. E whataua i ala i le vaenga lea i le toi fio mo i Yesu ma tu vai i le maunga olive. Le whalinga lona mta upe sfuma le iwa le whai pusu tasi o le sfuma le ono. Ina lea e whamitala mai ele tā utele. O le taua le a maketo e a matai le tu vai o Yesu. Tu vai o Yesu, no tu vai o Yesu, whai loma le taua. E whapelo na whai tauina mai le tusi a whalinga o lona mta upe sfulu ma le iwa. Febo sumaltas. Na ulo atu le langi wa manoa fa utu fo i o sol fanua sinsina. O le ti ai fo i wa ingo o i o le fa maoni, ma le moni, o le ami o tonu fo i na te fa msino. Ai matau wa i le taua, taua le amaketo. E pei o le mumu o le afi o na fafonga. O ilo nao fo i le paleli e teli, o ia te ia le swafa o tu sia e le iloa e se tasi wa na o i lava. Wa ofu o i le ofu ua fufui le toto le whaasuafaina o ia o le laukou o le atua. O au foi i le langi ua muli atu ia teia ia po laupa ia leo le alatu toi o ifo. Ka mai ua ilunga o la tau sol funua sina. Ua ofu la tau i e vavae se sina ma le mama.
Walua tu fo'i le pelu maai mai lona fofonga. Na ia tei ai fo'i ia nuu. Aua pule fo'i o ia te ila tau le to o mea e soli ai e ia soli ngā mine o le to sa mamafa o le tua e ona le malosi o malama suma leono. Wa ia te ia fo'i le swafa o tu sia e lona ofu mo lona mauna vai o le tupu a tangia mai ai leo le a mata ona fou le fatuina o le malo. Wa ilo o ia wa ofu o ia le ofu vai fa mai ua tu sia i ona ofu fa mai o le tupu ma le ali o li no ingo le tupu le li o li. He's a king of kings, lord of lords o ia le o le ai fatuina le malo. Ale la fa mai ti mai o ia le solo fanua sina ia ua nei faafefiloina le solofanua lea ma le solofanua fo'i lea e na sauli te talaina o faamau faailoga e le mataupu e ono o le tuse faaliga nai e le mataupu muamua mataupu e ono o le faiupu muamua tau lava le tolu o lo faamatala mai ai lesi solofanua sinisina e sau ai fo'i ia le alii ia po le alo alii ae le'o iesu lenā e sau le solofanua lenā o le sau lenā po o le faalia mai lenā o le antikeriso o le asau o ia e pei fo'i o se sau ase keriso. E sau o ia e leo Iesu, e leo le keriso, o le anti-keriso, o le manu fe'ai. E whaalia mai e le te talaina o le whaamau whaelonga mua. O whaamau whaelonga e fitu na e amata mai ai e le mta au poeono. Ia, a fuala i le whaasolonga o le pol kalame le tua, o som tua whawhine pe on tātou talanoina. Ina i vai aso o vai atu nei le si tianga. Le lau ma vai le si tianga o nei loa lea. O le antikeriso ma a mata i loa. Le fitu tausanga o pupuanga mamafa. O le taimi o pupuanga o Iakopo. Ea po le vai aso sa lona fitu se fulu. O pol kalame le tua. Mo lona nu. O se taimi i le amatanga o le afa muli o le fitu tausanga o le atupu ai ia le taua. O le taua e taua o le taua a koku mama koku. E le amatanga o le afa lona lua. Lo ringa o le amatanga o le tolu ma le afa tausanga muli. O le fitu tausanga. A le afa mulmuli po le tolu ma le afa mulmuli e amata i le taua le taua i amaketo le taua ma le tuspaia alam tau po su fitu fa mai o mai ei lunga e o mai ei malo mai matu no winga o malo mai matu o isi fili o Israel Lucia fa popo tia i ma Iran fa popo ei matu no uma lo i lunga le pito i lunga o Israelu e o ifo i la tu e o sfai ia le nu o le tua e te talai mai lo aile pe pelo le whengainga lea o le a whaia i tu tonu po le a matanga o le fitu tau sanga leo popo ngā. Ai siki tātou ba aila i le lisi lea tātou whaalawina i le lua vai asu taluai o le lisi lea. O mea o le a whaia i Jesu pe a toi a fio mai le taimi lea toi a fio mai ei matu vai. Ia po le vaenga lona lua o lona toi fio mai. Le fio mai o iama tau nuu mai i le lau ele. Po le lo langi le nei. Matu vai o ia le tumutumu o le maunga o live. Wa umala no wha tau nuina le me tasi o le tātou lisi le lau toi wha lau ina tua. E ono mea. Umana wha tau nuina le me tasi. Ai le wha tau nuina ia mea e lima. Zalo lisi me tasi e ono iai. Wa umana whātau nuina se tasi o vaenga. A lisi vaenga atua e le i whātau nuina. O le mea mua leo te whātua ai, o le mea tau ole. Whātau nuu o valoanga. Pe whātau nuu ia perofetanga o le tuspa ia. Mea mua le nae fio mai Yesu. E whātau nuu ia pe whailoa mai. O ia lea e fulfill ina, e whaataunu ina umai, malo anga e tusa
o mea yaso a muli. Mea mo mua le na. Melo na lua. A fio mai o ia. Mo lana e kālesia. Tātou te le toi whaatau waina la le melo na lua lea, wa leo umo no whai atu. Wa umo no whaatau nuina le me tasi o le lisi lea. O le fio mai o Yesu e avelana e kālesia. I le si tianga. Po le vaianga mo mua le wa umo tātou tala noa i vai aso e lua mwai atu. Lo inga la tātou te le toi tala noina la le tasi lea. A wa umo na. Tuso le tātou te manatu. Wa uma ona whaatau nuina. O le a whaatau nuina Yesu le mea nai se teimi le luma nai atu. A le tātou te tala noa e pia fōlinga mai ia. Le lau ma vai atu si tianga. Pia seata. Le o ma vai atu le whaatau nuina Yesu wa avela nei kālesia. I le vaenga mō mua. Le fio mai o ia. Mangata i le vani manimo. Ma vatula nei kālesia ma ave i le langi. Ai toi lima la mea ia. E la vea ila male, me mo mua le na ufai atuai, wa umona whaatau nua Yesu isi mea. Ai le i whaatau nuina Yesu le tele o valoanga. Le silana mea le ina mafuona sau Yesu lan saulo na lua ya. Sau whaatau nu, whauma. Pol kalame lon tama, fulfill valoanga. Lua, fio mai Yesu mo Israelu. Ia pol melon tolu na. Ma le umon tatu te le tuital nol melon na lua. Le kālesia, uma. Melon tolu le umon o whaito Israelu. Le sina reason, e a leina sau Yesu, le sina mafuanga e sau Yesu, e toi sau Yesu mo Israelu. Umon tatu tala ina uma meia, tatu whamarmala mai nā tili. O le si mea po le melon na wha, e fio mai Yesu, e wha uma o na fili. Fa uma le fili. Ngata o fili o Israelu, o fili o le atua ai mise lava satani. Satani po le kalako le sio na ingoa, ti Apollo, la vea i malana vaenga e to lua le to tolu la to tas tolu lepa ia. Manu fe ai, ia po le antikristo fo le sio na ingoa. Ma le perfeta pelo. Ia mo le sifi o ai, satani. Fili uma ia e fio mai Yesu e wha uma. Ringa uma lola ulia, uma lola ule koe mosang sala ila lang. Because as long as Satan is living and exists, sin will always be in the world. Ai le ai lo sakang. Le koe e fo mosang sala. La na ole ma lo kiriso. Ia matangata e nonofo ai. O le au paia. Ia ui leo la iei pe lava tangata im whion toi e ono wha so soina. Ai umantatu tala noa ai. I le teimi o le maa lo o ke riso. Lesi mea fio mai Isu e whatau nuu i lana sau lea e sau matu vai ma nofo ai. O lea, whaile wha amsinonga. Whaile wha amsinonga i lalo nei. Wha amsinonga ai, wha amsinonga o maa lo. Amsinonga o maa lo. Ia ma fai muli e lole ma fa msinonga muli fa msinonga le no force sina o le no ali i o le atua ia ma le me muli e lima ia me ia li fa teluina le ale ma fonto e fio mai Isu o le fatu o lona malo fatuina lo lona malo ta ju fitel no la ili ta u tele o le memo mua fa tau no valo anga Jesus will come back to fulfill all the prophecies. All the prophecies. O perfetanga uma lava o valo anga uma. E fio mai Yesu e wha uma le lei. O lona wha taunu wina. E wha taunu uma ia Yesu. Valo anga uma. Wha maili tani elu lona mta upo e fitu. Alona whai po sumal tolu e o sumal whaifa pelon whai te wina. Na owi loi whaalinga i le pō whaauta fo'i wa fio mai iao o le langi. O le e pei o le atali o le tangata. Wa o fo'i o ia i le ua mai ana mua o naso. Wa la tau momoli i a teia i ona luma. Ua fo'i na atu fo'i a teia le malo. Ina ia au auna i a teia o nuu uma. Matu nuu.
mangangana ese, o lana pule, o le pule whaavavau lea, e le mawai atu ia, o lona malo foi, e le wha umatia e tū mau e whaavavau. O le silea valoanga, o le silea perfectanga, one of the main prophecies in the Bible regarding the return, regarding Jesus, that he will fulfill these prophecies regarding the kingdom of God in the future. Le sile valoanga. Pese valoanga o se whau unga, o le whau uino Yesu, fa mai e luatu ia, e matu ia i luma o le mai ana mua po lontama. Whau, tu ina tuai, o le tupu o tupu, o ia o le avatu i le pule o le malo, e pule o ia i nu uma, o le valoanga i le toia fio mai o Yesu, e whatu lona malo, ai le tupu. Not yet. Whātau nuu e Yesu valoanga. O isi mea tātou te vāvaianga i aile, tā ua tele o le toi whio mai Yesu sumtu whawhine. O le whātau nuina lea Yesu o whengainga. E i le whengainga lea tua, mana au na le whengainga tuai. Whengainga lea tua ma Noa, whengainga lea tua ma Abramo, whengainga lea tua ma Mose, whengainga lea tua ma Tavita, whengainga lea tua malitangata, me te ore whengainga fou. Ai, e lua whengainga i tono tuspaia. E lei whātaunuina wa nā ni nai vaenga wa umana whātaunuina leisi whengainga. O le whengainga ai? O le whengainga lea tua ma Abramo. O le whengainga lea tua ma Abramo, it's a partial fulfillment, already been fulfilled in just a part, just a portion. Wa ngā sina vaenga wa umana whātaunuina e Yesu. O le almea wa umana whātaunuina e Yesu o le whengainga lea tua ma Abramo. O Yesu o ia lea o le tama e tupunga mai a Abramo. Jesus was a seed, o le fua, po le fatu, po le tangata, o le tupunga mai o ia o le fatu, o le tupuanga lea, o le manuia, e sau mai a Abramo. Na le kaltia o lona mata upo tolu, a lona fai upu tolu, mata upo tolu, a lona fai upu e sfulu male ono. O le i upu whapea. O whetalai mai foi folanga ia Abramo, ma so o lana whanau. E le i whapea mai o le whanau pe to tele. Ai pese i to tele. Ai whai mai a ai na o le to tasi. Ai to tasi. O so o lau whanau Abramo. No inga to tasi. Anai whai mai whai unga o le whai upuna sumal fitu. O ke riso lava lea. E mataulia fo ile seed lea, po le tama lea, na valo ia le tusia ke nese lona mata upo tolu. A lona fai upo suma le lima. Fa mai o lau tama, o lana tama, o upo le tua le fai asa tani fai ngolon fam snonga. O lana tama na te tui momomoina lo ulu. A le fata tau ia Yesu le valo anga. Wa umalana whaataunu e Yesu i lunga o Kalvaria, i lunga o le Satauro, o ia o le tama, lena sawa mai le wha o le tanga. Dana, o le si vaenga o umana whaataunu e Yesu o le valo anga lea, o i po le whenga lea le tua ma Abramo. O whaamanuianga monu uma, me le kene se mtau pa suma le lua. Te alol whaamanuianga le tau tala i le tua i Abramo, wha mai e whai oe ma whaamanuianga monu uma. I o le tele a o tangata ea o ina whapea, o Abramo lava, o ia lea o le whaamanuianga. Yes, e moni, Abramo. Ai e tātou te
le e o maua mai tu sa o mai lava ia Abraham se whaamanianga lea. No. Wa lewa ngoki Abraham o tātou tele i maua mai se whaamanianga. A o Yesu, o ia lea na ia whaataunu uina le lea, le whea ngainga lea po le whaamanianga lea le tua ia Abraham. E whai o e ma whaamanianga. Ai te loa, o le tau tala I le tala le lei, it speaks of the gospel, the good news. O le tala le lei ia Yesu Keriso, e whai lea ma whaamnianga mo le lalolangi. Na. Wa so o le lalolangi le tala le lei, ia pe toe fo ina a so o le lalolangi le tala le lei. A o le whaamnianga na a Abraham, ai o Yesu na ia whaataunuina. Jesus fulfill that global blessings of Abraham for us. Mo kako. O Yesu na sau e maili tala lei. Mai whawhea. E le ngata na sau e maili tala lei o le malo. E na sau avelo na soifua maliu. Whaataunu. Lea, le whaamunianga. Aisa. O ngā wo e manguia o lewa o manguia. Ilea, i le wha o le tanga mai le seed, mai le tama lea. A fo le no fo i atu an le na valo ia i le kenese tolu o lon fo e po suma limu. O le fatu lena, po le tama lena. Na puna mai a Abraham. Na mafua mai a Abraham. Saua o Abraham mo al tangata na mua piki mai ele tua mai nu esi. Whanau mai loa leo tangata mai a Abraham. Tau mai lava ia Yesu. Le tama lea. Le seed lea. Tama lea. Tama lea. Tama o le folfolanga. Tama na te mai ele ola. Tama na te mai ele manuia. O nai vaenga lana. Wa uman whātau nui na Yesu. So Jesus already fulfilled partially na sina vaenga. Ai te loa. Masalo po le ono sufuru anga I le ono 5% o le whengainga lea Abrahamo ma lea tua. Lea e toe return, toe fo I mai Yesu, toe fio mai Yesu. E whātau nu. Te le o le mea toe tupu le lumana. O lea. E ele si vaenga o le whengainga lea tua ma Abrahamo. E tau le whaingoina o le Palestina. O le whengainga wha Palestina. O le whengainga wha Palestina e whaatau angai I le lau ele. Le nuu. Ta whele sua susu malimeli na ave ya Abrahamo. Lau ele umma lava o Israel. Mea umana ave le tua ya Abrahamo. Tango ale tua e toi au mai umma lau ele. Langa o lau ele o le forfulanga. O lau ele ia na tautoa ile tua ya Abrahamo. O te avatu ia tua. Lai kumwai le au Mosalemi. Lai kumwai ia tangata fo ilele o nu ese. Na fo I malamafuanga nga o le atupu o le taua lea I amaketo. E mafua mai o le sa ili o le pule lea. Mea whanga le o man kemi le tutupu e ataua I tutonu I nuu ia. Tua oi o Israelu ma nuu I sasae tu tonu. Na Middle East aisa o lawelele. Me wala ngai aggressive ia e tau malo si Israel aisa. La tu te ilo o le whengainga. O le whengainga o le lawelele lea. O le lawelele. Belongs to the Israelites. E o mo I latou. E toi a fio mai la Yesu. Na te whataunuina le whengainga lea. O le whengainga wha Palestina. E whaataunu ai le whaapoto-potoina. Wa le sila vaenga lona lua leo te whaetuai. E whaatoa ai le meka o le regathering. To complete the completion of the regathering. Kai mingi o lai tupu le mea na e tau o le whaapoto-poto. Whaapoto-poto o le nuu. Toi foi vea. Toi foi I Palestina. Toi foi
I ona lau ele. E se tasi o students o lau senga leo te whaia o ngai na whailana sili na tamai nei a. Mai whaman mole a lau sunga al whaia o. Te whia maram lama. Pe ai se ala mai whai ngoa ia lau ele ia. E o mai lava le taimingi. E o whaila le matua mta upuntala no. E sawa notes o le lau ele o Palestina. E sawa notes o le aonga Palestina. O le nu o Palestina. Pi kau le mau ali nui le ngo Israel, ai sawa o Palestina. O maps, o mo whaafanua na matu tala nui ne lepo, e whai ngoa mai o Palestina. Nau whatu lea. E alanga fo i e afe valu se lau onus fulu malifitu, tau sanga, ngā o ese aile nu o le atua, mai le ti a fitu se fulu. Nau ese aile nu o le atua wa, susunu le ai, ta lepe le malu e tito, te au Roma, ma whaata ape ele nu, o le almena tupu, o le afe valu se lau mon tupu tau sanga, e leo se mea le titi. O le mutua tele a ngā tau sanga ngā, o leo koe se pule a Israelu, to le se alfa msnonga na le tua. It was God's judgment against Israel. Why? Because they reject Jesus. Wala tu te eina Yesu. Nana sasa ye le tua, se sasa e makua ma ingia. Pa ta ape ai o man kemingi o la ele uma. La lava ka ape. Ala ua foi. Ala ua regather. Ua koe wha poto poteina. Te foi. File mu. Fai mali. Ala lava e foi. Aisa. E te tauna to e foi uma tangata Israel. Mole to e a fio mai o Yesu. E wha taunu ina lea. Palestinian covenant. Whengainga wha Palestina o lea, o le lau elele, e whai ele malo, e no futupu ai Yesu mai siona, i te tono o Jerusalema. Le lau elele lea. Wha poto la lea e, wha poto ino ai. Wha poto ino le whanau wha lea nganga Abrahamo, po le au filifilia o nuu, tupu o staulanga, o le nuu filifilia e pe ona whamaila apostolo Peteru. Oi, tangata o le atu e foi uma mo le taimi lea, la le taimi e whaauru fale ai le malo o ta pena masauni e keriso, le malo, the kingdom. Tu e whaatasi umai e le ngata o le nuu o Israel. A o whiwhiloia tu e foi manu ese, o atu e manu ese le malo lea. Le malo lea o lea expect e to tele tanga to le malo lea o le ato e o ifo mai le langi. Le au pa ia. Or shall I say, the majority will be Gentiles. Tangata nu ese. O le a, o le sitianga. Ai to e o ifo mai Yesu Keriso. Mo le malo lea. Fo ilo Israelu Jerusalem. Sau Yesu o le tupu. Ai o atu ai fo ima. Mai, manu ese. Nanga ngai nai tu se Roma lon tau pe sumal tasi. Le ata o le whaataunuina o le whengainga lea le tua ma Abrahamo. O le olive na tipi e seina o lalan ona lala. Ai to e whaapipi ina. Ai whaapipi mai. Ai uo mai ai maisi lala. O lala fau, oi lala fau ngā onu ese. Fa mai o la wa olive ai tātou i le sua o le olive po le whengainga le tua ma Abrahamo i le whapoto putoina lea. Maua i le awanoa o le olive vao ka kongu ese i le olive le lei o Israel. Malona malo ua iai whatasi ona o le alofa tu no le tua ua maua whatasi ai. Matangata onu ese. O le si whengainga tā ua e whio mai Yesu e whatau nuu usum tu whawhene. O le whengainga tā vita ma le atua. Me ka o le Davidic covenant. O le whengainga le atua ma tā vita e whaautu i le malo no whali.
Fali e whaavau. Nai le lua le Samuel e fitu lono whai po sful ma leono, o le il whai taunga whapea, o te whaatu ma wina lou ainga, ma lou ma lo, e whaavavau i o uluma, ma e mausali lou nofo ali, e whaavavau. E msala e whai tau i el ngā mta upungai pi o le tala noa le atua i ata vita e winga i a Solomona. A wana o se whaatau nuina lata mai a Solomona o le ala i e whaia le malo, ma wha manuia i le atua i le malo o Solomona, pe a o tita vita. A le utatou lo Solomona, o se tupu na matua fulitua lava i le atua. A li liu atu i atua ana vā mana palake, e li to'atele o nei fafine, whapaupau na vanga iai le loto o Solomon. Lawinga, i le tali o le name, e leo Solomona, le ai whaatau iai, le mea moni o le winga o le balo anga lea, e leo whaatau ia Solomona. E moni o Solomona le whai, ana sina whaatau nui na pupu lava. Solomona na twhai al whale, Solomona o le au whaamanuia i le tua ilana no whainga. But after all, Solomon turned his back to God. A ile whaatau i nei mea antoa, e whaatau ia Yesu. Wa tupu lale no whaali i le whaavavau, wa tupu le mano lea, e le ai, e le tupu. E le tupu. Te longa e to e fio mai Yesu, ona whato a tupu lo leo le malo lea. O le fau, lilo ale malo ke riso le teimil ne lalo ingo lo wamtalang. O le wo ye ona tangata pa ia i le lotu so o le langi o la ye ton la ye ko kong pe anga o fai atu ma o la pata ia i le ai e le o se loku se ko kasi po se fa ala tonga fa pitoa e sau ye Yesu e to e vatu to e sitia de ai le ai ma se mea fa pe na sau tu pa ia fa pitoa se ingo se lotu po se fa po tonga le ai it's a no. So fio mai Yesu mo lana au pa ia. His saints, the body of Christ, the invisible body at the moment, o le tino wha lilo e leo iloa e mata, a o tangata, o lo ola, i se olanga, sauni, tāpena, mama, matau. E se la le tāua. Lono minga, mea ngai taun tātou lo mo mua. E alanto e fio mai Yesu lona fio mai lea matu vai masau lau lele nei. E whaatau nuu. Le tele o folfolanga ma meo valo anga. Tātou tele o atu isi tusi, tātou tele o whaitauina le tusi a Sakalia, tātou tele o whaitauina i o elu, tātou tele o whaitauina isi tusi o lo valo i ai, le fio mai leo Yesu. Lono inga, e fulfill all ma nei prophecies, nei valo anga. E whaatau nu o Yesu. Wa uma whaatau nu o Yesu isi vaenga lo na fio mai ele tino, whanau mai a Maria, whaatau nu me uma, ai le whaatau nuina le tele ma le anono ai o isi vaenga. Misi leo le melo na lua o le tātou lisi. Fio mai Yesu le kālesia, leo uma, tātal no ai. Uma na vesi tianga. Ale si me fio mai Yesu melon tolu. E fio mai Yesu mo Israel. E fio mai Yesu whaapitoa lava mo Israel. Le whao le tanga leng tātou tal no ai. Romas fulmaltasi. Fai upo e lusuma le lima e o lusuma le fitu. Fa mai a. E fio mai Yesu. E to e whaatau nuu ma to e whaia. Whaawau le whengainga. Ne whengainga. Mai lusuma le lima. Awale au soe o te loto nei au tō lole nei me lilo. Fa mai e lilo. It's mystery. Ina nei o tō fia popoto. Le whai mai e paulo e a tātou. Nu ese. Awani o tātou fia popoto i le olive. Le olive le wasala e seinga. Au kako ke amui, au kako ke ula ia ele.
Mele i ele whaamsinonga le tue lo no awa. Mai ua wha aina loto isi Israelu se ia o ina ulu fale mai le ato o tonu ese kai mingi o kako la ulu fale tu tonu o le alofa tu noa. So awange misi e tātou teimi nei langa ele teimi umai le alofa tu noa Yesu o le tua. Pa ele pu o le si tianga umaloa. No more grace. Melu sumalono ona fao laina leo Israelu falongo upuia. Ona fao laina leo Israelu. Fao laina fea. Ile lumana ipe a joe fio mai Yesu. Mai awala ka koksia poto au tatu fa maulunga ya Israelu. Te talo mo Israelu au ka kuskusi lima yai. Alanga fo le nguu e whanonga ka maleanga. E wa asu ese nguu, asu e andanga te silionga. O ka kaunga mkwa te omo kua sasa ele tu mkwa kinga ia e wira ia le wala va ele sasa ngai ngaka Israel waisa asu intanga ta sa te mkwa kele le manguia la ko ke mau pe ana la tu talia file mu Yesu ilona fio mai o yo le Mesia o yo la tu tupu aso ponga ele manga o skupu fanga o mesfalpovi ele manga o miese Mesia la ko ela yo la tu manatu sa mai kuapa manga o miese Mesia malosi te Mesia saulo na pao malona mtautia saulo alu claim le maloi i malo malosi nga ye yo i taimin sa we Yesu pe o Roma ia ai sifi lola tom ko fail la tu malo me ko fotai to re-established ngai sau le la tu sili ngai le mta upu mo tu se nga luenga ole we to fo me Yesu e to fa fotai le malo Israel me Yesu le ai se ke ko sili ko sili mai po fe ko ke o avela tala le a ko sili mai nga malo ke sa fa ngi malo fa military ke sa kaus kin kaua o so faola o to faola vakul faoltanga faola mai o to nganga mai le langa maleng sala. So you're asking a wrong question. Ask me regarding the gospel, the good news that I'm about to commission you. Lela o fayaku ya ke ko le me ko ko faya me yo Jerusalem me fatali le manna a mawolo le manna le ko wolo e fail melna priority me mo mua ngai ko faya la ta lai le tala le yo le malo yo mal terminate. That should be the mandate that we should carry and the commission man fatonunga ka go ke o fai le ngaluenga po le fina ngalo le tua ese la taua no taua le e lua men sauli le asau Yesu e fai e taua le amaketo la veai nganga la veai yo la to wola litino to save and to deliver. O man kako ka ua mena e lua. Whaoleina mai la, ki liva mai i nuu ia le a mai whaomutia Jerusalema. Ki liva mai ai. O le alesi mea le from to spaia. Whaola o la tuanganga to save their souls. Aisa, o le ali liu. Salamoloa. Aisa, le vai akum kaut kia o le melen whai Yesu, le la vea o la tau. Le liu loa le se me to mfainto la tu te fai ala na ole salamolo matalia lo Yesu I o la tu loto ringa la sa Yesu e fai le mena sa mo Israel sa fa sa fa ola e ufo dinga le tato e le vai so salo na fitsefu vai so salo na fitsefu lea e tupu I luma mai o le taimi e to e fio mai e Yesu. Ese le tāu a tele o le vai e so sale na. Talu tātu tāu so o le vai e so sale na. O le vai e so sale na fitse fulu. Aisea, e to e fo I ale atua e faa umala na pol kalame ma Israel. Ono se fulu ma le iwa vai e so saia ua uma. Te ia lea ua iei le intervention le tua po ua oso mai le tua le valea.
Ai to ele vai Yesu sa e tasi, wa le vai Yesu sa e tasi, e fitu tau sanga lo na umi. Wa umalale le ono sfuru ma le iwa. Uinga e ono sfuru ma le iwa fa atele le fitu. Wa uma vai Yesu sa e ono sfuru ma le iwa, o le atoanga o tau sanga o le umi lea, fa se lau varsu ma le tolu. Taimi le na fola i le tua. E tā pena ai Israelu, mo le fio mai o le Mesia. Ina ua umana faa e le tā whianga. Ave lo le polo a inga, me ka le decree, ave le decree po le folfolanga po le polo a inga mai a areta seta, le teimio ne mia. Ina ia toe fausia Jerusalem. Ma tā pena lo, ma sauniuni, ili teimi, e toe fio mai ai, lo o tō Mesia. A mata mai e ina, ili tau sanga, apo le 5 fa, ia 5 fa PC, te mi tonu lava o Nehemia. Te mi tonu ale na alwai Nehemia, wa o Nehemia le na amateina le mea na ole toe fausia o le aai o Jerusalema, a mata mai e ina. Ia le fitu se fulu o vai o saia na valo ia e tānielu le mtau pe fitu. Sau a lea ngai sau e le valo angalna. Te ia lea ua no fo mfasioti lo la to Mesia. No fai loa le Mesia le vai aso ale na, ma ngai sau e al valo anga le ste mi tatu te faitau ai, tānielu fitu. Mai a le vai aso sa e tasi, ma le vai aso sa e ono se fulu ma le lua. Nuinga wono iwa. Fa mai ona o la tō fasiotia leo le Mesia. Ma te olia foi la, and they will kill the Christ, the Messiah. Te olia foi la lena faahali le Mesia ia Israelu. I le aso sa o le laupama. A o le aso, vai aso tonu alena. O le ano no fuai ma toi fasioti lo la tō Mesia. Ke ia le ua. Umairo inga. Le pol kalame le tua. Mo Israel. Ai li liu mai lo le tua. Inu ese. O le ua whaia Yesu le whaoltanga. Wa mai le alofa tu no le tua. I tangata onu ese. Aisa. E fōringa mai o lea ua. Moi loa lava e le tua le condition po le tūlanga. O lona nu. E la tu te le tali aina lava Yesu. O se la tu Mesia. Ta au filo inga e le tua. E tusa male valo anga lea. Ta nielu e fitu. Ta au filo e le tua. Ai liu mai lo le tua. Ta pena le alofa tu noa. Le na mata mai i le sa tauro Yesu ke viso. Ai te tala mai le mawhaio na maua e le tangata. Ina ua a fio mai le nganga pa ia i le aso le Pentekoso. I le tau sanga lava le tasi. A fio Yesu le langi. A o lea lava e o mai lava le teimi le nei. Le teimi lea monu ese. O le teimi e ta ua o le teimi o le alofa tu noa o le atua. O te whai ngoina e au ia le teimi leo le alofa tu noa. O le teimi o tato nu ese. E lo te tonu o le alofa tu noa. E le whapitoa mo Israel. Aisa. Te e Israelu, Yesu. Li liu mai lo le tua whai le alofa tu noa monu ese. But the good thing is that so many, probably 2 or 3% of Israel, kaka Israel, wa lea ua la tō maua. O li liu masala mō matalia Yesu. La tō maua le wha o le tanga. La tō maua le mea alofa lea na mai mō tātou. O le alofa tū noa. Mai le nganga pa ia o le mea alofa. Mea na folfolaina. E maua e tangata uma. Amen. E o mai lava le taimine. O le alava e taatia le vai Yesu sa le tasi. One more week. Ko e kasi ale vai Yesu sa. Ia por fitu tau sanga. Tasi le vai aso e fitu aso le vai aso.
a ringa ngana faa valo anga ile tusa mal por kalame le tua mo Israelu e fitu tausanga dela o uma le ono iva po o uma le fa se lau varsu mal tolu tausanga a le a so tolu fitu tausanga le ai ya pe sililo mai le foi lo tango ie fai tau atu mana ia le ka fai kau e foi le skeru le skeru le fitu mai ele vai a sanga kasi na fa mai le Daniel fitu ya na do sumarfa sai mai ole Daniel Iva Daniel Iva fa pelon feitawina ua atofa ina vai aso sae fitunga fulu molo nu fitu se fulu vai aso sae pe fase lau iva se fulu tausanga ia na finangalo le atua e tuu ia Israelu ta pena molo to misia le asaul misia tusa mavalo anga tusa male mea o atofa ina ma fofo ina wa lava nga sasa o mga sasa o toi Papelonia o mga sasa o toi fea i Asuria a ole a faile le mele le moto ole na la kulko kupu la kulko misia pe mai wa atofa ina le fitu se fulu vai so sa o lona nu male ai paia pe mai e fa mauai le solitu la fono ma fa o mai so tu la fono ma fa i o yang sala e fai e fo ile tong yola mo ang sala o ngale valo anga o mal te mi sa o yesu sa uta pena ma fa o ina mai ai le mi tonu e fa vau ma fa mau fa ilunga ina fa mau fa ilunga ina fo ile fa linga ma le valo anga e fa o ina e fo ile mea e sili ona pa ia ia eilo foi ma e mana tunatu e a fua mai leo o atu o le polo inga lena o fai atuane ko le foi fa polo inga ia e kala ese ia tangata mai si o le polo inga kuresa ia fa mai si o le polo inga tariu ia fa mai si o le polo inga areta seta momua a ero taitonu o le polo inga a areta seta lona lua le teimio ne mia Tausanga e 5 pisi. Le el polo inga le amata tonu ia le fasa lau iwa sul tausanga lea. Mena ia e loa mai na tu e afua mai leo atu le polo inga. Ia tu e whaia ma ia tu e ati na e Jerusalema e o atu i le Mesia. Fasa lau iwa sul tausanga le valea. E o atu le Mesia le li. Te mai e fitu vai aso sa, ma vai aso sa e ono nga fulu ma le lua. No inga aku whakasi wongo iwa. Aku whakasi lai kausanga o whase lau varutonu. Palongo. Ma vai aso sa e ono nga fulu ma le lua. E to e whai ai le ala tele ma le pā i ona pō lava o pōpuanga. A ma vai aso sa e ono nga fulu ma le lua. Whapopo e ma le fitu, o i ma le tasi. Whapopo e ma le tasi le tau mua mai. Lo inga ono lua malitasi wa ono lua malitasi wa e ono lua malifitu ono lua malifitu fitu vai o sa inga fa iva e a malfase lau tolu su malfa pe fa tele fitu mo lo te usanga e fase lau var su mal tolu familia a uma te usanga ia fa mai ona fasiotia ile o le misia ai le aise mea o ia te ia. O le nuu foi o le alii, ia po le manu feai, le teimi o le manu feai, o le a maliu mai. La tau te wha o matia le a ai, ma le malu, o lona i unga foi, ua se tā whianga, ua tuu le pule e wha tāwhuna ina e o i le unga o le taua. Bai ngana i luma, o lo wha tau
Melen sa oi tito, ia mawha umatia, Yerusalema, ili ti a fitsefulu. Whamaila ia lea. O lona i unga. Le i unga o le mea nao le a whai tito. O le tā whianga, le ngaka ape ele nu o le tue le laulangi. Wa tuu i le pule i a whaatafuna ina e o i le i unga o le taua. Na te whalongo la i mea ia. Na te whatu mawina foi lana whiangainga i le mali tangata, ma tangata e toa tele i le vai aso saetasi tautala i a Israel. Vai aso saetasi po le fitu tausanga le ele i o te lumnai. Whamai o le vai luanga le mufo i le vai aso salea po le o ngā tutonu o le fitu tausanga. Ia po le umal koru ma le afa tausanga. Na te whaangata ai le taulanga a toa ma le mea e fua i fuaina mai e iei fo i le tu o le malu malu mea ino si e whaatafuna inai si ia o i le unga o le mea ua tuupule ai ma ua whaao i le na te whaatafuna ina tautala i le lumana i le teimi saua i le antikeriso ma whai le saua ma le pule saua i le o ngā tutonu o le fitu tausanga leo poponga. Ia po le mawai o le toru ma le afa tausanga, o le afa tonu lea. Lea nau whai atuai. E o mai ei maa lo mai lunga. O na tupu lo leo le taua mua lea. A koku ma koku. E mana o ina ia. Fasio tia Israelu. Ia ave sea Israelu. Aele i toe fio mai lea. O Yesu e pe o na tātou talanoa ai. O le nā, no nuinga la le ua. Tau mi umil teimi i tātou talanoa i le vaenga leo ngai tā ua foi le vaenga leo tātou talanoa ai. A leo la tātou se e atu la i le melo na whā. O le melo na whā. O fili. E fio mai Yesu e wha umutia fili. Wha umutia le amio leanga. Fili o le atua. To defeat evil. Enemies. Antikeriso, perfecta pepelo, satani le kalako, na e tau nuu mai ai Yesu o mele pe atu e fio mai Yesu il menga e fio mai Yesu e ka nuu mai Yesu le amaka le kaua non ku vai Yesu alua tu le Golden Gate po le fai te toa i sa anga i tonu Yerusalema le lopo le ase vainga le apu le ase meo le a iai le na vainga le teimi o le a fito e fio mai Yesu ia ai amata le taua o ma ta pena lo mo le taua i amaketo e wha umutia i on fili o Israelu na ile Revelation 19 le o umontatu whaita wina mai o le a wha poto ai malo umalolangi e wha sanga tau atu i a Yerusalema ai le Sakaria sulfa whai upelua awa o te wha poto ina no uma e tau ma Yerusalema e a ele ai e betea foi fale o na fio atu leo Iova e tau ma ia no uma fio atu Yesu ili taua le amaketo malana ma ia lavea ina Israelu faola lavea ai ma faola ai ia ila tau fai belus fulu le mtau po sumaleiva le tusia faalinga o lo taua mai ei le wha umatia Yesu o le antikeriso ma le perfecta pepelo. Tamai ona puea lea o le manufe aima le perfecta pepelo. Le na whaia whailonga i ona luma. O mea ia na whaase se ina ai e ia o e ua iai le whailonga le manufe ai. Ma e na ifo i lona whaatangata whamai ua lafo la ina i la ua i le paafi ua muai i le teio. Nesi le mesa ui Yesu e sa ue pingi la ulia o ila ulia leo ambo atu Yesu lan whaasolonga i whea i le tolu tasi le pa ia. O le kālako po satani, ai ei malana vaenga i tolua o ai, antikeriso, ma le perfecta pelo. E fia fai fo le laga ukonu kasi. Pe o le tolu tasi a le atua, o le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. A le ala upingir ko olua, le ala sau i whai upu lea, o le ala upingir ko olua, te ngā ave ei, ngā ave i le afi e whaavavau. E le o seoli, ai wha mai o le le pafi. Seoli sin ka mai afi a le afi lea. Whaasalanga e whaavavau. Wha mai e leise me wha mate ai. Watu lea ngā i le whae unga, wha mai
E le taimi o le asauni Iesu mo lana malo le afe tausanga. Na te sai ai Satani. Na te sai ai le sifi. Le sifi. La tau whatama ai Satani. Na le whalinga lus fulu fe mua o le tolu. Ngai ele mai o le a ele amtanga o le millennium o le aia lokaina pe sai ia Satani matuu i fea matuu i seoli. Tu la i seoli le afi le mwhaion to e vese mai ai. Lokaina ele i seoli. Mo le afe tausanga. Ai o le whai ungo le millennium. Whai ungo le afe tausanga o le nofo i ngā tupo Iesu malona malo. O le atu e te tala mai eila le lira Satani. La ia sau mai to e whaase se ina tangata e to tele o le ai tu tonu o le malo ke riso. O tangata ia na whatuatua, o tangata ia sa lato au auna i a Iesu le afe tausanga lea, ua mātutua, e mawhaifo na whioti e sa o lai ola i lato i o lato tino angasala. Tangata vui e na sao le whaamisinonga i lalo nei. Tangata ele i ori si tianga o tangata, e ei tangata whapena, i le malo. E masalo e mamau le mea e au auna mai e a Iesu ke riso le whaingo le malo. Ai asau Satani, e mawhai ona to e whao so ina e Satani. Ia tangata ia. E le mawhai ona to e whao so ina e Satani, tangata ia na oile, si tianga, le aupa ia. Aisa, la ua ia io lato glorified body, ua io lato whale apitanga whale langi. Le mawhai ona to e whao so ina. Tangata ia na sao le malo, le whaamsinonga malo i lalo nei. E ulu whale lava mo lato tino angasala. Mau lato wamanoa. Amina tino ia mwhauntu e whaso soina. No inga lau whapa ia ina, le ua, mau le amanoa o i tonon malo. Ai koe kakana malisifi le whae unga le awhi tausanga. Nai whai mailtus pa ia wha mai e sau o ia, ma to e whaoso soina. Nai le whalinga e lusfulu, whai upo e fitu e o leiva. To e whai eila na au malana ami, to e whaasanga tau, tau a muli lea, to e whaasanga tau tasi lava ia Iesu. Ana e tā ua, e le whaingata ia Iesu le taua lea. Wha umatia Iesu le vaenga lea. La le me tupu ia Satani. Wha umatia loa Iesu Satani po le sifi lea. Ti Apollo, ka lako po le alava le ingoa e tātou te wha ingoi nai. Wa maua le ungo le li lea. Nala e sau e ina le whi upuna. Mai ona lafo ina lea Iesu o le sifi lea, i fea, i le mea o lea iai, le sito o lua lea na lafo momo iai. Ngai le tuspai, ngai whaitau mai, whaitau iai ngai. E mua la pingi la to sifi, a le la whaasanga Iesu, whaasanga lea tua, malona tali o Iesu, e whaile whaamisinonga muli o i lato uma o e na ola i la mi o leang. I lato uma o e na toe tutu le whaasala. I lato uma o e na toe tutu le toe tu lona lua. Toe tu le whaasala. Ma le tu se whaalinga i lus fulu whai upo sultasi o suma le lima. Mauso teimi whaitau. Whaamisinonga muli le i lumo le no whaali i sina o le atua. E whai ele whaamisinonga o i lato. Whamai o le asusu o ele tu si o le ola. Ma maua e leo iai ngoa tangata nei tu sia leola. Whamai lea, ona lafo i nai leo i lātou. I fea, ona lafo i nai leo i lātou. I le lepa afi e whawawau. O le me muli, fio mai Iesu e whaatulo na malo. Amsalo le mea taua lewa. Leo te telefo statu tal noa e wa lewa, levon tatu tal noa aima. To fio mai Iesu e whaatulo na malo. Ile la lolangi nei, ma o le me sili lea na tāua e toi fio me Iesu. O le whaatuina o le malo Iesu. O le whaataunuina lea. O walo anga ma perfectanga. Na whaia i le nuu o le atua na mai e perfecta. Pe o tānelu, tau pe fitu. E pue, sfuma le wha. Mai o na pō ia. O na pō o ia tupu. E whaatuina i e le atua, o tupu ai, o tupu o le lalangi. Teimi lea la sau Iesu e whaatulo na mano. O le a whaatuina i e le atua o le langi ma le lalangi.
o lona malo e le faa umatia e faa vavau o le malo fo i e le tuina atu ia i se tasinu e nate tu i momoina ma faa umatia ia malo umalava a o ia e tu mau lava e faa vavau. This kingdom, the kingdom of God, is coming to be established on earth. Ale ta ua mai i Daniel. Ya? E matua faa umatia. Ne o toe eko mai e ila, le tau e amaketu. E faa umatia e Yesu. Malo le langi. The mai leo tus pa ia. Mai leo tus e faaling. Fa tolu ona sau elinga ngana lea. Ua pa u Babilonia. Ua pa u Babilonia teli. Ua pa u Babilonia. Babylon is fallen. Great Babylon has fallen. Babylon has fallen. Pa u Babilonia. Dala wingo le mea. Wa le o to iai ma se malo ia. Na nofo polonga ai le nuu o le atua. Amata mai lava ia ai kupito e tau ia Roma e tau mai i le malo le i le temile nei. O le malo lo faufauina o le manufe ai o ma le temile nei whaali lilo. E o mai lava le temile nei whamai ia ua leo to iai se malo ua wha umatia. Wha umatia i wha umatia Yesu Kiriso. Alana mele ta umai i Danielu. Ai ua wha tuina. E ia o lona malo. Whamai nate tu i momoina. Ma wha umatia ia malo umalava. A o ia. It means his kingdom. Him as a king. A o ia e tu mau e wha vavau. Ya, le foi tātou te tā ua atu isi mau tātou tala noa ai fo i le vaianga le malo. Te lo teimi tātou te talo. Ma te i ono whai upo iwa nei ai. Ia o mai lo malo, i whai alo fina ngalo le langi, pe ono whai le langi. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. E malo leo ke riso. E au mai le langi. I le lalolangi e whai e le malo le tua. Mai leo le whalinga lus fulu. Amo ia mona wa pa ia le wa iai le tofi o le ulua i toi tū le si tianga. E le o fo i le pule le oti whaalua i ate i la tau. Ai avea i la tau ma whai tau langa a le atua whatasi mkeriso la tau te whai ai matupu fo i whatasi ma ia i tau sanga i afe o le malo keriso. E lunga o le funga e lele. Ia, wa lava lea. Lava lea tal no atu, a la tala atu le tātou leina. E se poi fia balau mai. Mai foi so fina ngalo e whapopo mai le tātou mta aupu le fiafi, ia, malau mai. Molo a manoa le tātou numero masani, tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu le tātou numero ia e te walau mai ai, pe a whai e te fia walau mai e le tātou. Numera nā, ia mai foi so fina ngalo, e tu sai ma le tātou me tā upu. Ia, leu sau tātou walau mua, wha talo whātu le tātou walau, talo wha. Halo? Halo? Ia. Tulepa Poni. Ia, talo wha lava tulepa, sau no mai. Ia, maros e fua, maros. Halo? Ia, foi. E foi o motele ata o mo le faringa lo sul foi o fitu e foi mai o la fai tangata ia la ele pasa ina foi mai tu sa o pe to tele no no ta fanga ia io pa ko kele a waka la yes e se ele fi fa so to ele me no ta la susu foi mai e o fa lo foi fa fonga ko il protein ka o le lemon ia Ia protein o lemon. It's a protein o
o le protein o le lemon pior ke lu vale ma po protein tangata Yeah. ale lemon o ka per ki o ka Okay. a me ta ti el ta la polo no fa il colo se lu fa per sul fit fa mai o ye ma po me o ye mo me o ye po ma po me Yeah. pa ta ya Yesu ese el ma de yo le fa lo anga po Mana ia tele o tu le bolo. Lava lo to mai tu lango meangao. Ya me fa fo lele so fu maloloina. Na me se fo la auma. Fo la aina me fa pena. O malo siltino. Ele tu fa tai foi le vala mai. Tai so son mai. Ya okay, ya te lo. Ya fa se fa. Ya fa. Atalo fa tu tas pola, talo fa. Malo soy fumau Poni. Talo fa ile sa no. O tui. Tui. Oi. Ya. Ya sa no mai tui. Malo la so fu. Se que le o me mai ala makango e o fai ungol poklame. Ya. E fia va koisinga. Ya. Ia pe ka ini faor kaimi. Ya. Ai o le vai mo mua Poni se kulolo sungol fa fengainga. E fia va koisi la ngona. O le ngang fa aftai. Ya. Fa aftai kusa mal poklame. Ai mishalan ka upu ngei. O ngole upu mongi lava ia ke au. O le maka upu ko ngā leo re kaimi ngei. Mali elo. O le maka upu re kaimi ngei. O ngisi lava vae ngole a fionga le li o ke le fa apea o ke fa lea o ngā inga. Ia o mea o umanga kupu. Ya. A o le mele ua mai le po kalame. O le maka upu o le kako ke ka apea ngai ai. Yes. O mea o le kako ke look forward i ai maka ko saungi ai. O le ala ngā lo fia e whaalongolongo le pokalame. Se o le vai aso renga ke ngei le ngā u whaalongolongo ai wa maka ngā ma le pokalame lea. Ya. Se iei fo i anga i whaalavelave ki a polo ngai ngā ka ua mai le whale. O le umai ngu whaalongolongo le pokalame lea. E wai mwhaianga e koe whaalongolongo ai. Pa o koe su eile. E mo i lava. E i o le au kua ia ma le nganga mongi. O le kaimi o le lai sa mai i al pokalame. Ia pe o le nganga nga. Pe ila o le ngia fia fiwa kurikuri. Ia e whawhikai o leo koe ma o le nganga nga. Pe pokalame. O le mea mongi a Poni se i mai e le amakanga o le maka upu mua. I le koe i le mea o le sitianga. Se i a o mai le mele o i lau saungonga. E fia waku umai a longa lua o le ngang whawhikai. O le kakana o le avangoa e whaasoa kuai. E waku ai fo ingi kua lalo. Ia me se fo i o se soangi e whaopopo. Ale mamalu rea kungu. I maka upu ia walanga i le whapea umare ke le pokalame. O isi le ke le pokalame ia kaunga u whapea ngā aku. Ia ele mga o mia fo ngare pawal me o le mga o mia e waku i whafisiri a kakala mai reko mai. Ia ai le whapea ngāre ka ko pokalame e mga o mia le kua lalo mga o mia le soangi. Ia e whapea ngā fo dalingi e fiafi. O le melea e o wakoi pongi se o le sikianga. E pe i o ngāle i ele kaimi a koa. E kukupu ai mea umaianga e sau ngoi ai. E peila o le koe fio mai o Yesu e ngofo kupu. E pe i ua ngala pe o ngā sau ngola usunga le fia vai a saa maa kulanga uma. O vai kausanga ma meo. E pe i e mo i ale o mangingo mai le ka umainga o le. Pe alango fifia le maka upulanga. Inga ia aua. Inga ia mauki ngoa fo i le mamalu o kākoa kungu. O me ia lelu mga i o kākou saungi ai. Inga ia maliu ma. O male wala awa le li ngaka. Awa ngai lole mele saungi e anga i ai. E whapengala o aula. E waenga ia. O le sikianga. E mongianga ku fesili so o Yesu o awhea e fuaka i ele malo. A o awhea ku kupu ai me ia. E le ika uma oki mai ala Yesu a mea o le ale kausanga. Ma mea whapenga. Ai ngā pau arsa nganga ka ku whaola le pe ngā iei mei o kupu yaso ngai. A o ku whaalongolo i kala o kaua ma kou wā ai i kaua ua kukupu. Fe misa i vai inga i o le vāo mā kua ma whangau. O kokongu i a inga. Iang whamelolo yasu whaehea lo ko uru. Ua laka mai le kaimi lea. Ia ai pe o se kala whaangongo fo inga le
langa ole ai e fesiri ngai ko kongu spa yo fesiri fo ngale ka avel ni la langi man soi fuanga me se ka ko Samoa ka luanga mo moele nga kupulanga o mea ia nga fola le ai fola is de ko so ngai fa fenga nga ya so ngi ia pela wa avel nga ma me fo le pe o fa ngang kan ya oi e finga ngalo so ka ko ngalo ya la ko e se a me o kupu ma ya so ngi failonga nga leng sa ngoi ka a ko ba ai lo ma ko falong ma kua wala foi fa ngau o ese ma kua ma inga fa ia lo ko to nga tai ia pe o kulanga ia mo mo ia ko ile ngang fa kai ai lo sunga fa fenga inga o ingala ile siki yanga le o le a fua mai ai a o le kai me kupu ele melia ia o ingala calculate mai ai la me umala ia pe ole kai me ko e fio mai su ngo fokupu ioi ingae pe nga o mai ele o le fa pe a me fa ala wa mai mangingo e o fia kausanga ma makulanga fa penga e pe ela ole o ingale fa va eso o ngonga o le si va ngalonga lua la fa ko pe se manga ole mele wa e sa ngo ia le olive vao ole olive vao o so o fo ile mikanga o ka ko sa nu ese o ka ko sa va mamao a o le wa vele maliwo Yesu Kristo pe mai wale o ka ko se me fa pena a o ka ko o Israelu fa le nganga e ala langa o fia ko avakure kuria langa kasile me o le sa pala mai is ele o ka kong Israel ka ke o ma fola le mele ele o ka kong Israel o me pakingo ya Israel monila a o le o ka kalango ka iko ke fa fe kai ele po kalame o le wa mai o mo ka ko wa vango if God say yes nobody can say no ele ai ma se ko mo fo ma be ese ka ko pe a fai wa mo so ka ko wa vango o le ala le poko ya so ngi fa mai le ka kong Jerusalem ngi le ka kong Israel e once wa mo ka ko wa ngo ai le ri e pe la le ka penganga nga mo so sa mo fa fonga ka ko kalame poni ia se kulo la va o fa nga mo sama kulanga ia ai fa fe kai mo lunga pa ki ka ko kalame o le maka upu ko ngwa le ka min ngai mo ka ko aku ngu Samoa ai fa kai mo le avangol ngi fiafi tai fa so ma tango fi pa tai la so mai fo ia felo ile va ia so man via lava lo fa tu ia so foi ia so fo ana ia le melenta o tu e tu pulo sitia o ingai e fo mai ai si me mun mai ai lo pulenta o tu calculate ai lo luinga ole a foi tau lava ai me lava e mulmul mai e wala ni ngalo ele ia ma se me ola tatu to pole e foi tau nisi me e muli mai pe a fai e mautinoa e tatu teo ese si tiang le si me to pole tatu nisi me mulmul mai tatu te le to pole el fitau sanga puponga le to pole le fio falu mo Yesu isa danga fo le la tatu o tatu to me Yesu tatu valau to atu la no tatu valau le talofa alofa lava Rapoli oi talofa take vai fa so ngai malu so mo mangero tsongore alo fo kom ka punye ya alo to pati mai ya mai fa so ngai so nga ya o vai o vanga o ka kalmo fo ka pu wisi po lo wisi ka pu mo po ya ko vai de kura ngai we ni lo langi ba so ngai we ya ko ya ke o me ka ki a po ni o fa lo we kalere ka ya Trump ya também o que via Trump é um só pouco fala como malo Trump se já que tá viu também a galera ele se será o pior só se era como o que já então vai de com Trump e com o ele bem fala aí é papelonia o povo é o que fala no que o melhor aí eu pufa
Whaamao kai ama. Ngā, ai ma e ro koe ma ko mai fo. Ka ko mo ai e pe ko vai e se foi kai ko vai le swing ole o langa ma bek o pura ke vai ko i kaua. Ya. I o mo fui e ko vai ko so. Tapi ka ke o ia il vanga ele. Por va sole po un kuaku. No lo quero usar mori teka le pe la mai sa moscas. No, isso era muito e tinha uma comi. Era ba. Awalei, alo fatu. Foi como o vari. Ya, awalei. Ya fase forte pa. Ya, nana. Malo lo vale. Ka malo si mai check mai le mamao le meolo te pati mai ai, mai Taranaki so alo fatu ya to le uso male ainga. Ya, ma te lo fo le wa te nu mai le te tonu la mai fa o maltato por clambe. Mo le tulenga fa te tele la vani fiafi. Di festa do talo ya. E al pese nga foi tu foi la tele ya sa o ni fiafi ya le pese foi te mfinga vi fau na le mau pule mtu mua. Ya isi tina sa fie lope fe mo wai ya te lo am faiona na anga i le YouTube ia nga le taipa e o le ngoa Poni Fonoti ia ina e mawai te lo o maltatu taimi ia te lo fo ia o le awhai ultato por kramele fiafi i se talo whaftei tele le tua ma tovi ia lava oe whafo ia tulava ia to ele vi inga ma le whamanu ma le whanitanga aftei la upu whamanatu mai ma tau le tāu o nei taimi o le soifuanga ma tau te o lai tele o mea o ma tau vaia whailonga ma me o tupu mai ia o lau whanau e mātou te tonu lava le tuolo e whetalai a o mai mea whapenei mo mātou vai ia mātou whae o mātou urumwa vai atu i atu oe o mai ailo mātou so swani whailo mai ai mātou pevo le fiafi me foi la upu o whailo mai ai mātou mwhamanatu mai ai mātou le tau tele o le nofo ta pena nofo fataltali nofo sauniuni ia manga whangawhau mātou loto mai seo mātou nganga i me umalamba whale nganga ne whapena ona mawai mātou le tua le manuia teimi e te fia whafo se mai au mātou sauni ma ta pena whamanuia i o tangata Samoa o lo whapena ona mātou mafuta le po mawai o tangata le manuia whamanuia le tua i fufonga umalamba Amnia foi sio mātua tunu mo na te tai. Le tua anga le lei ia manuia Samoa man fai ngā malo. Ia fatasi mai nei po leo matau si mātou sa uni fo i o atu lunga o wala e mese i lātou umo e o ngā lulue. Ma le wheo ia i o lo tunu lunga o tele pui ma leo i mātou to e whelo i fo i steimi o lumanai. Ia tausi ma leo ma whaatau nu o mātou fufonga umalawa i peo na iai. Mātou to e mafuta e fo i stemi o luma ia i le mātou por klame ia e fo i pele vinga ia toi nā le mātou te talo ia wala atu ia Yesu lo mātou li imalo mātou whaola amen ia on nā le tātou por klame li fiafi e whamoe moe ia o le a tau whai mai le tātou por klame mai Samoa pe a whai lava i tāra whea ngai ma o kei mea uma ma tulanga o no whanga o lo whapenao na tau whai mai ai ia a fai te wis fale ton ia te lo le a fai ne lo fina ngalo le astulanga ia tatu to e felo tatu por clame i se taimi le lumanai ai mo le taimi ia la auto ona lei Poni Fonoti pa soi fu ia mo le taimi God bless